Chamanikab Jehova kitochok eng saitab kurage kimwoe kongoi amu kokoribe Jehova eng wikit komugul. Ko eng yu kemite lesson nebo mut kosubegei ak lesson nekikakinetkei wikit konye. Kemite ketesetai eng ole kiwengdoi sirutik. Ko amakitestai amoche ale kimite yu kibagenge ak mwalimuinik chemoche sonai kainaikwak. Ko yomokitou kemoche kemwochi Jehova konyo kwenunyo sikobit kondoiwech ongesa. Jehova nesobe koigeny. Kimwoe kongoi Baba amu inye mite komie. Kisome Jehova eng sait nekakitou kinetkei akobo sirutikuk Jehova. Kesome ng'ololwech sikosopcho sobonwekcho. Ikonech tamirmiriet netilil Jehova. Kong'ololwech eng agenge. Boisie agenge eng achek che mwalimuinik chemite yu. Ako kosit Jehova kesome kora ibirur akichek akikochi kamuget sikobit kenai ng'olyondeng'ung. Asimawendi kouse koristo koibe akosokotebe mugulelwokikchok. Mwoe kongoi eng age tugul eng kainetab Jeiso ne Yetindenyo. Amen. Kongoi akochini taikayat anan ko robot nebo taikayat mwalimu nerubo komwa kole lene lesson nenyinet. Bas chamge tugul chamanikab Jehova kainaikyuk ko Stephen Aramaru. Kimite tugul eng betutab Jumatatu. Ne betutab Jumatatu komwoe kolen yeto. Kongoi ngoberurok Jehova kondoiwok. Kongoi mising akatong kainetab Jeiso ale chamgei. Ami kwaeng kasit nemwoe kolen weng'etab sirutiet anan weng'utab ng'oliotab Jehova eng orit. Otogotin akwek tugul. Kongoi. Akot ane alosu Jehova akalen otogotin kimi tugul kebeberta nebo somok kasi nemwoe kolen kaberuroik konyil oeng. Kaberuroik chebwonjinech chesaram amu kiberuroik konyil oeng. Kongoi. Arube eng ane ko Evelyn Tarus arube kwang'wan kasi akawang'u ko kwang'wan kasi komwoe kolen anyiny otogotin. Kongoi mising chamanikab Jehova ko kainenyu ko Lilian Maswai ngot ko icheket chetom ko ketuitosi eng soet ketochok tugul kemi kibagenge. Kakekas kele lesson nenyonet kolen ole kiwengdoi sirutik. Eng Kingeresa kolen how to study the Bible. So amoche kinetkei amu abwoti ale chitugul komoche ketinye maket kinetkei kele kisomondoitoi ano Bible. Abwoti ale kesoman amoche keng'alale ng'oliotab metit nebunu kitabutab Isaia 55 koitet 11. Akasome ale ngot komukoksei sir yotok akitoune Isaia 55 akisoman tugul kong'ete koitet 1 akoi 13. Lakini eng yu kemoche kesoman koitet 11 kole unotok ng'olyondenyu nemang'une kutinyu. Mawekchinigei buch akoyoe kosulda kit neamoche akoborei eng kit nekoyoktochini. Ng'ololi ng'olyondoni Jehova kolen yani maegu buch ng'olyonyi. Unot ng'olyondoni nemang'une kutinyi. Kutitab Jehova kekostoi ano kokinetkei kele kitabuni Bible nekikisir kokikisir sikokonech Jehova ng'olyonyi kong'ololwech ako kaka ng'olyonyi kokamaegu buch kokanyonjin inye mawekse buch. Yekakotinyin ko kakamaegu buch akemoche sikenai kele anyun chechang eng achek ketindoi inye imuchi itindoi Bible. Kebwotwo kole chito sirindet kale ibwat betut nekinyoru Bible neng'ung netai. Tos kinyoru koi lakwet anan kial inyendet ko betusiek yekaisich kasi sipial. Abwat kabisa kimatinye Bible nebwat. Abwoti ale kikemwoe. Kimatinye Bible lakini kingameche anyo America alijigei
kit agenge kabisa nemeche komite sandukunyu ko Bible. Kiabacheng Bible ak ilumwa ak kesir kainenyu. Yani kikanyone kabisa akase kolong'u muguleldo. Lakini anyun kiasomani Bible inotok anan kikituwa kibo suwa atinye long'et ne ngoliat tektaege kole abwati ale imuchi itinye biik chechang kotinye kabwatutik ole kertoi. Tos mi Bible ini siseng kokemwa yotok. Ko amune sikoui kesoman Bible anan amune kimeche kenai kele inai isoman Bible amu kabisoman kogoi ngilen ibwat komaibwoti ile kamwa nee. Ko eng wikini kemeche kinetkei oratinwek che isoman kotebi muguleldong'ung ako mabetei ako yekakotebi koyache ing'ololchini biik alak imwochini biik alak. Kitun kokale kimi chito nekekure Martin Luther. Kale Martin Luther kale kiasomani konyil 2 yani kong'ete taunet akoi ng'ang'utiet konyil 2 eng kenyit. Abwoti eng kanisenyo kebendi kila betut lakini kibikisomani verse agenge, chapter agenge yani eng kila betut. Ko koi kosire kenyit agenge ketar. Ko kale inendet kale kiasoman kotko yani ndau ketit kole kou ketit netindoi morik. Kale ko kiating mornet age tugul asianai ale mi nee mornani ako mwoe nee. Ko eng Bible ko tos kiyai kou notok. Meche kenai kele nee nekesige eng wikini kenai kele meche sait abwoti ale mwalimuinik chun komwoe kole tos nee nekenoe anan kiyoe asikobit kinetkei kesoman eng Bible. Simakisomani ngap akot isoman anan iepchini ak iibe ibitepte kityo ak iyebit ile kamwa nee. Iyebit koiwege ikose ko kararan. Ko tos Bible nekitindoi koamuch ikas ko kararan anan imeche kong'ololwech kakekas kele mwoe Jehova kole ng'olion ko ng'oliot ko ng'oliot nebunu kutinyi ikose. Ko asome ale kinetkei yotok. Ko nguno kito nemeche agere eng yu nemitei kinetkei ko amune sikiimigei anan tos nee netos kiyai sikobit sisomani eng kila betut anan matkoek kityo ile matasoman Bible anan ko amu kamwa chito age kole ngap iwendi ikwerie karit iro chito age nekikisir kele Romans 8:28 yani plate numbers chechiket ile nganame metit kotacho ndakai basoman. Ngap komebwat ngap ibwat isomani amu mi simet Bible. Ko akot ndangachang kochang kole mising asikenai ng'oliot nebo Jehova kotamirmiriet netilil nekonech asikobit keelewan ng'oliot. Ko eng yu kemeche kele eng Bible nekinyoru ko kikotoretin inai Jehova anan itindoi kakemwa yotok. Amune si imeche kenai kele asiasomani Bible amu sietu amu lakwet nemakibai komaetu maiman. Atya anyun inyorundoi ano sait. Abwoti ale kibendi anyun kinetegei kele sinyoru sait ko auyo amu ngap ing'et karon ile kakakoet. Biik chechang chebo kasi ile kakakoet ile koipacho nyasoman ilabat. Mutai kora konyo kiy age kora ilabat. Ngibikere ile kakakoit betutab kanisa. Ngiro Bible kong'et ile konam kifundit ilechini ilabati kowa wikit. Ko ibwat ile nda lakwet nemakibai eng wikit koune lakwanatak. Akotinye iposteni betut agenge somok ngibiite nebo 4 kotos teimuchi ilabat kasi ko keker kele nee nekakiyai. Ko eng yu ko ikere ile sait nemeche kinetegei sikenai kinetkei komo sait ne ngokemeche ile sait no awendi kasi yo itinye sait nebo otebi ak Jehova ong'alal
amu no ngololi nemetinye haraka nemelen ngochokyi ra kasiamanda sait ne inekei nenget ile yu ko sait notepche ng'ony nekasoman akaebit akakas ngokosire kiaker ale kararan ng'oliot nekesoman akisir kosiroksei yani ikose. Nebo oeng ko kianetkei amu ngap isomani lesson ile yani akot Bible isomani Yohana somok koite taman somane muguleldo kole, lakini koitelen itepte kole komeikose meibwoti ile kakesomane. Ko kianetkei eng sukul kele kakot amu kikinetech ole kibet yani wendi presentation ko ilen kaichobokei akile yani somani koitelen ile iit yundo kochangaitu korwai ng'alek kot komainget ile katauno ano itou kwamin in ipaniken lakini kangon kisoman eng kutit kuyo ng'ololchini keking'ololdosi nguno kole akisomani eng kutit ikas ile tomakase akot ng'oliondono ko kakibune yoto kila eng Bible ko ng'oliot ne mpya amu kaikas ile amu isomani kotokobo oeng ngap akot ikere kingoteketou ko ngap kotemena akot Nandy ane asoman lakini ikere ile kawale Jehova komutyo kot yani ne nguno akere ale kokaikait. Amune amu kesomani kotoretin inai Jehova akikas sautinyi kotko no nekekere akot mama ngoriryo lagok eng yun konoe kamet kole lakwet nenyunet anan ko ma nenyi ko ngole nenyi ngongen kokas koloboti kolen nenyu ngiparo ko kikose sautitab Jehova ko ngimite ole imite inae ile sautinyi ko ngiwendi ikere tuguk cheyookse akingen Jehova ne makotumtumin tuguk chechang chebwone ile kalya ikere ile ka Jehova nekang'ololi atkai kakoaak kiy amu kautebi ak Jehova ng'oliot nekamwa kosuldoi ng'oliot amu kamwa kole maweksei buch ng'oliot ko ikere eng yu ile tuguk somok chekameche kinetkei kenai kemach keng'alal ak Jehova. Ameche isoman Jeremia 29 koite 13 ak Zaburi 37 koite 4 tebe Jehova ilechi amache atinye maket keng'alal tuwai som Jehova ilechi ing'eta amu chamakere yani kiaker ale ngwang'et kabisa sait 9 nebo karon akasoman matindoi tuguk chakobwo amut chebwone metinyu clear metinyu akasoman akatar akamuch awe kiboru yang'ete ko amu komite ng'oliot muguleldonyu nekwasoman. Ikochi Jehova sait ikochindoi toek soman Zaburi 46 koite 10 ikochi Jehova eng yani ole kale yesat ole mamite bolotet inyorchini amu chang tuguk chewoseke eng bet ko tos ikere ile sait ngoro neikochini asikobit ikochi ikere ile ne nemwoe Jehova eng sobondang'ung. Tos mi ne sobondang'ung nekere kong'alal ak Jehova amache sing'ololchigei isoman amu kale mi tiendo nelelen kale manget ale karamar tos ingen eng kutit nelen eng Kingeresa kole I surrender all. I surrender all. Wala yani ametochini tugul Jehova ki age tugul ngot komite kiy nekiri ikochi Jehova eng betut yong'ololi tuwai ile tuje rani ameche ane iwengchini Jehova ikochini akot yu ko ngap kong'wanit amu ibwoti kicham kiunigei akoita isinye simdo ko ngap kong'wanit amu kikochang'a simdo koistoun Jehova amu kong'ololdosi tuwai atyo koek
sait nitok kekochi Jehova koek sait nemowolowolokei. Ngap sineman kobit tugun chekawalak, ngap kobit yani kikure emergency, koyoche ko anan ko kerutoi, ko ngap kowalak amu ngimi rutoi koter, yani meu yo imi gaa, lakini ngot komukoksei icheng ile ngipiwe rutoi isom ile acham ang'ete saino, tos anyawe yo ipasae singotokopchee rumit ak biik alak komeimgei, iegu yani koek consistent nemowoloksei sait amu yotok koek kuyo chito no loboti, yani ko kikonai ako amitwogik iman, ngotko meamisie amu chechang komagoi imande amakie chaik, koi amaing'et iee chaik chotok kokakong'alal ak Jehova amu morikab ketit ngotko matinye amitwogik komasobei akoi koyam, kila konyone chitab mbaret akonyokosokor akebel chotok. Som kokonin tamirmiriet netilil, kokonin kamuget siiku consistent nemowoloksei. Kotos nee nekai ile nee ne slowing down, nee netos kokonin ikimitu kobate Jehova otebi kale Jeiso abide in me, yani omenyoku temenik, yani kemorik chekabo ketit amu sinyoru oret neibiyonyi ko ing yu kelen cheng sait, mat kouit sait neile miono saishek cho kikochang'a tuguk chechang, ko awang'u yu asome ale ing wikini ko ikur Jehova asiong'alal ak Jehova mechaktae kokonin kamuget, amu inyoru kamuget isich kimnotet kaibiye ng'oliot akomwaun Jehova le ngot iwendi eng oret ko kainai ile ngawendi eng yu koune orenyu, iker ile kaimuch itoret chito age amune, amu kaisich kimnotet. Netinye kimnotet kikergei ile akim aja kiking'alal eng betut age kele inye iu kipsoroiyot kabisa, imi ketuge kotko metinye kakituchin Jehova eng ng'olionyi. Ko amoche atupche yoto ngotko tinye chi ng'oliot nemoche koteshi asome asikobit atach mwalimu nerubei. Ko ngomau notok atache mwalimu nerubei. Bas, kongoi Lilian eng kanetisiet nekainetech. Kaitou komie lesson kelechigei kakure kipsengwet asikobit keib kasarta kecheng kasarta neking'ololi ak Jehova. Kecheng kasarta ne kimuchi kenai mising akobo inendet. Kelesen Lilian eng yo kole mi kasarwek ngap kelen keng'etye karon kelejinigei ngotep sikit nyekeng'etyin kakechelewanse kesoman sirutik anan kesa saishek alak. Koroni kimitei ko mamite chi nemasisei mami alam. Mi sait nawoche nakicham olikinye kong'eti biik, kicham ketinye sait nebo chumbek nawoche keng'etos ipkekee chego karon. Kowoche sait ile kicham kotindoi wui nenyone kikaal sait sikonyokoteche. Ngoai sait nguno kole keng'etyo tugul yong'eto wui. Ak kiboket pire biik kabisa, lazima keng'etyo kekee chego. Ak kengee chego asikeib koba Moro asiweke as nyeyungei asiye chaik asiwe sukul. Ngip koi kelen sai somok ko king'et eng sukul kabisa maimi ikanyi ile kiite kasi saa ngapi. Ko ng'ebiite keleba lanchi ipkele bas lanchi ochokyi omisie korwayo keng'eishe kora ketau keng'eishe siwe sukul. Yeite sukul kichelewan kasisiek che kikoromen ako kikisuldae tugul eng kimnotetab Jehova. Kakimwa keibu notok konyo betutab rani eng kanetetabkei. Kole Lilian nyarunot kecheng kasarta nekimite ak Jehova. Ko yekichenge kasarta, yekichenge sait, konyolu kora kecheng yeto. Nekamwowech betutab kwoeng kasi kole chengjigei yeto ole imuch otuye ako ng'alal ak Jehova. Kitabutab Mariko 1:35
Kumwae kole akaron missing kotakoimen. Kale konget akomanda sang kosur kwen kwa kosa eng olotok. Nito ko ngalale Jeiso. Nakale karon missing kotakoimen. Ngaleja aeng chekekas ko ngala kole karon missing. Yeitye kole kotakoimen. Kolia komanda kwo akwo kosa. Konetech sirutyono kitikin ngalek chechang chekimuchi kecheru eng sirutyonotok chemakimuchi ketara kora. Ngongalal kole kotakoimen karon komale karon kityo. Kale karon kotakoimen. Amune asimale karon kityo. Kalya male karon kityo. Katelen akaron missing konget akwa komanda. Lakini kile karon missing kotakoimen. Kobarun kole kameche koelesanen ole kiu karononotok ak intention sikitindoi Jeiso kwai boisiet anan kit nekiyai eng karonet neu noto no. Kale kiime kitokoimen. Notok koboru kole kitom kongetyo biik chechang. Nginget karon sait 11, sait 10 kingap kingeto so sait 10 kebire eik eng olin mbar. Ipcheritab eik ak ne kirote torobinik ak eik. Ko kisisemet kole kwel ngipchechini eito ing bitoni komi nemite sarura bitoni ngotieni. Ikose ngalek ngalole kabisa amu kisisemet kole kwel. Ko kinget Jeiso kole eng saishekab karon kotakoimen. Tom konget chi mamite disturbances, mamite chi nebolchin chi. Amamite chi nyokoimin kole no kameche iliojo. Naile boisietab Jeiso nekitindoi betutun komugul ko kitindoi boisionik chebo kanyoiset nekale kikimutyin biik chekimiondos. Kikimutyin biik chekitindoi oik. Kikimutyin biik chekitindoi kaimutik cheterchin. Kibisi yani kiyo boisietab Jeiso eng betut komugul koe boisiet nebo kanyoiset ak kito tugul. Ko amu kimeche boroindo nenyinet ak Jehova kongalal ak baba nenyi kokochigei nafas nebo konget karon akocheng yuto. Konget kotakoimen komamite chi neimi. Kale kinget karon akwo ako ole kiwo kosa. Nasile nitoni ko Jeiso nekale weritab Jehova. Ako kicheng yuto akwo ipkosa. Tianyun ngot kichenge Jeiso yuto akwo ipkosa. Jeiso inendet ne weritab Jehova nekichorgei konyo kosarwech nguretab asista. Kotamne anyun ole kemoktoi echeket kimugulmet chekinyekesarwech. Kesich tilyandit, kesich yeto, kechenge ngalal ak Jehova kui kichenge Jeiso. Kale nyalunot kechengchigei yeto ole sisat, ole mami bolotet. Nyalunot kechengchigei yeto ole mamite chi. Ole mengenin chi akot kole imie bono ak yae ne. Nyalunot ichengchigei yeto ole mamite tuguk cheimuchi kodistractanen anan cheimuchi kokeren asikobit kowech kabwatutikuk simatakyigei kabwatutikuk ngalalet no ngalali ak Jehova. Kale nyo, kale kitet Jeiso konyor boroindo nebo saet, nebo somanet ak boroindo nebo ngalal ak Jehova. Ngitete ngotimeche inyoru saet neisoe ako ngalal ak Jehova kimne. Ngotimeche inyoru boroindo nebo somanet asikobit isoman sirutikab Jehova nemeimin chi. Ngotimeche ngalal ak Jehova ko kobate ichengchigei yeto yeyomei asikobit inyorchigei tukyotok. Amu tukyotok ko agenge eng amitwogik chenyolu keamchi sobondo. Ko yeamishei akot kicham ole kinye keny nga kikoterit betusiechu. Kicham keny ole kinye ngichundo kapchi ak kwamisie biik. Kome biik kotiji akot. Iwendi katebun biik mesa ichundo kondi kole karibu. Atye ngebichinde keamishei kebaru ngecheret ing yo kotestai biik kwamis. Matugun chi kole chamgei lakwani anan kole lion. Keamis biik ilechini kei kalia bichu ngumachama bichu anan katepto ano. Achicha kekochigei boroindo nebo amisiet korok asikobit anyun keamis kele karibu anyun akinye. Kebain kekon amitwogik atye ketebenan sara kele ne lakwani. Eng yu akine ko amitwogik chebo sobon konyolu ichengchigei yeto. Ole imuch inyoru iamishe koyamin nemechokchini iloglogoni ame tesingishiat chemaibendi orit metit chenyolu inyoru
ko inyoru iner ak iner ko te ko tugul en betut ko ndo beretab Jehova eng nogindo ko galle kiye keiso kinugure intentional yani kitet kole ameje ayay ko asulagi nyaru na titet ngo timeje ijengeto ko lasma itet ile ajengini ge yeto ngetet ab karonge boy ko jang bi kime mujo ngetyo ngile nile ko lenjito ye ga to lang ko le no ngo itu jito le ngutom ko to imero ga sang ko le ngo ga itet ko le ngo nguma mi got kas no rani ko ma jito to guru en gito ko ngalal wesru to le nyaru na kegu intentional akelia age rogot ke irugu tege Rwanda na imeje irugu tege anyinyin da Rwanda asoka bitinget karone aginyoru baranda naba ngalala gusongot korok atien ngep gurubi ita wanyun bayishon ketutugu irugu tege ngalalat naba buch amu ngap komi tege sartene lenjita gataw endi blimbasan da ba melogo ananga taje ngajorwa nanyoge ngalalse malasima ile karon gengete karon agiwe kiye iso baroini eng baroinda nyine bo karon negenget karon asubuhi kotom ngeti ngabinyo baroinda ba gago imenot boy haisha kalake ngabinyo baroinda go nemi de tiongo ngo yana mami ji angonda bet baroinda ne nyoljine ni nyendet ko subkan tutuguk ne kai ne itinye kotos itinye baroinda no ne asobi jengi ge yeto ago ngalala Jehova kale rugut kay en Rwanda rugut kay en ngalala de baboy na ba siasa naga ngalala siasa i kay barato ek samane to absolutely ak asoka biti jengi ge tiliande ta Jehova amu kale ye jobe ge ye ngalianta ni ye jenge yeto agi ga se tuge ta Jehova ngore ta so mane surut ke tililen kale go jobin especially na bogaro na nget karon kale go jobin notok en pijinwe ke betut komogol amu gautu ya Jehova garage ko bijinwe kenyeru bet komogole ko gashe bo ngalala Jehova garon ko ingen sabe ngungile memi te kitiongon umita Jehova nege sibi ngalal garon leji matata imite ingenile ngalia na ko mo Jehova ko gebarun ole muji igrendaite tatut gan temut ke mitore agogo nga terterisiet amu mitei sabanda ngung ko ngalalu sa Jehova engas gasarta ga tol kale chobin gara ngetetap karon ak yeto ngalala Jehova kogonin ko mangunet amu yegere tugu go wen ko mebeti go mangunet ku ya magu mitei karon etaga matai ananu magu mi sabet ne ko siru nguno lagane ina ile ko te mi Jehova ko mi go mangunet ak ingere tai ile tego mi to go moxai gonin itagina ile memi te tiongon kala kita wata bete tu shek ne batai tamanalo etini tamanagenga kala wajeng Jehova agim na teni ajeng doge ni ga tokol magi muji ge jeng Jehova agim na teni amagi muji ge jeng doge ni got ko magi jeng ge yeto de kijen gwendi se ge jeng doge tap Jehova age ngalalse ke ger Jehova eng doge eng gore tap suruti kitlile kala gi jeng ge iso doge tap Jehova ga tokol kala nyal jina jagi jek ke jeng ge toge tap Jehova ko tokol ko gi jeng ge iso kala ge jeng kala kate suru te butu ke je mi to je menge jen golle to sitinye yeto ye wendi ngalale ak Jehova ka tokol tos kiai noto ko ek pitet eng sabe ngung ne ba ka tokol anan ibertini precious anan imi ka tokol ingeni le sai ni gele amita Jehova ke ngalale ngare tap surutu ke ngalale ngare tap saet ama mite ji aga ne mite kwenunyo tos kijenge ka sarta tos kiai ko ek pitet anan ago tos kistoy ge tuko kala kimi go grenden asoka bit mongala la Jehova ngap ko lejitage amijawa ole mite kitanda ko la ngo bedroom asiangetin asia soman suruti ketlilen ko nyam nyum e go se kijango ko mite kitanda linda kitanda ko distract ko raage ne wendi dogo ko boti me ngo ger me kitanda sinyo ngo bwat Rwanda ngo ger go nye kitanda go bwat ko me jogoru kwat ke tul ko ngiro kitanda ti mejiru ime iro kitanda ti mejiru ko distractonen kala sta ge gi no no ngiwa limba timino lino mi ga ne boti ngiro so ge ko bet ko mami tege ne gonen so got ko le tayne laga ne ngiro so got itebe gele a enen ile diga jeng gusung ko ekten iro gusung laga ne ngiro kitanda ti la ta me joru
lakini ngero sokat ile ne no ing tumdo kokonin ibwat ile kaarobot kei anyo timin asokobit ang'ololji Jehova. Tos mitei chi netindoi ng'olyo netesei anan ko netebei amatach mwalimu nerubei? Kongoi Arap Marwek Lilian. So, kabarakutab lesson komwoe kolen ole kisomandoi Bible. Mitei biik chemengen kosoman. Kokameche amwa eng biik chemengen kosoman, komi ortinwek cheimuchi kotoretin Jehova kora. Mi oret neboisie Jehova eng koityi konai bichoto akichek ole somandoi. Ngaa imuchi ikas sermon, imuchi isoman ikas atindonik. Mi kora akot inguni kokoit Bible nemitei in the app ngitinye in simet. Anan keyatun ikas TV. Imuchi ile ameche akas atindiotab Kamnoa. Ameche akas atindiotab nebo Jeiso ole kikikartaita. Anan iwe kanisa kora kotatis oret age kora neikase ng'oliotab Jehova. Nan ite ikas TV. So mitei in ortinwek chechang. Ko eng yotok imuchi itaban kotomo akot iyat TV notok ng'ung'et akinye. Amu notok ko somaneng'ung ne ole isomandoi amu makoi soman ko ane. Ko isa kotomo akile Jehova yawendi akase kouni ikono ing'ololwo. Koboisie Jehova eng oret nebo kwong'ut. Kotinai akinye ngibitare kora kokaiegu neisomani akitet betut ile saini ameche akase sermon anan akase kiy akobo Bible anan ko kanetisiet. Kongoi mising. Kongoi. Kataji mwalimu nerubei. Kongoi mising en Arap Maru. Ketare ng'oliot nekacham kele ngiwe kitanda iker kitanda kole metit ameche aru. Koman ingen ile meche icheng'e leisomane sirutietab Jehova. Kaibenit akeweke kanetisiet nekiwenye ng'oliotab Jehova eng orit. Iwengdoi ano ng'oliondoni eng orit sikobit ikuye akinam ng'oliondoni koek ng'oliot nebo komonut. Kou Jeiso yekemwa king'et karon ine kotokorirot emet nekiboru kele kitomo kochor asista. Eng sait nekasis emet eng betut nemakoteku angot tarit anan ko sait nemakomi chi nelen kwer eng kano angot seset nekweri. Konga ng'oliotab Jehova sikekuye mising akenai eng orit kokenyoru korok netai boroindo. Kecheng boroindo kele kisomane ano ng'oliondoni. Asomandoi ano? Ko eng ng'oliot nabo Kingeresa nekelen nyolu iyai kita nekure discipline. Amu sisoman sirutietab Jehova ko lazima iyetegei tugun. Lazima iyetegei tugun eng kabwatutikuk. Korok netai icheng boroindo, icheng sait. Amu eng yu kamwoiwech eng kebeberta netai kole kisomandoi ano sirutionieb Jehova. Kinyorundoi ano kakuyet nebo sirutioni. Ano lekemuchi kenai ng'oliotab Jehova kosir kasarta age. So netai konyolu kesa kele kiipangei Jeiso akwo taban eng kwenutab malaikik 12 kobangei kwo taban kotokorurtos chun eng ruondo nekakoib. Uye kemwa ile ngiwe kitanda kokecheng'chigei ruondo. Ko ngiwe kitanda kolechinin kabwatutik kakong'et borto. Angot kotama yekeker kitanda kowalak kabwatutik. Konyolu icheng kebeberta eng kui eng ruming'ung sikobit isoman ng'oliotab Jehova akinyoru kakuyet ile mwoe ne ng'oliondoni eng ane. Tindoi ne ng'oliondoni eng kabwatutikchu. Sorunondono anyorundoi ano sarunet eng kanetisiet nebo ng'oliondoni. Amu nito nekonin kamang'unet ako nito nekonin naet. Sinai ile meche ne Jehova eng orititab muguleldo. Saet ko kito nebo komonut. Saet ko itaban ile isoe amu meche isoman. Kamwa kitabutab Joshua. Ngisoman Joshua 1:8
kokamwa kole amat komanda bukuini nebo ng'atutiet eng kuting'ung ako ibwat beet ak kemboi sirib iyai kou tugul chekikakisirchi. Kamwa ng'oliotab Jehova kole nam ng'oliondoni angotebe kuting'ung ngokonin kamang'unet, ngokonin sobet. Amu ngitestai isoman ng'oliondoni kokonin ibwat eng naeng'ung ak muguleldong'ung ele mi kiy nemeche konetin Jehova, mi kiy nemeche kong'ololun Kamuktaindet. Korok netai isa. Ng'oliot nebo oeng icheng kasarta neilen ameche asoman ng'oliondoni. Ng'oliot nebo somok amu nyolu icheng makoi inam bukuit kityongon kuyo kakimwa eng wikit konye kuyo kamwoiwech Ramaru kele mesis inam Bible akot iyat ilechi Bible pap ikeri igere kitabutab Isaya akile ngasoman kebeberta nemitei makoi inyoru eng yoto. Yoyote Bible kityongon ile pum katoi meche tindoi amune. Korok netai amune sisoman sirutiet kaisaman koyotun Jehova eng tamirmiryenyi. Ng'oliot nebo oeng kaicheng kasarta isomandoi ano ng'oliondoni ano. Kou yekamwa Evelyn komi biik chememuchi kosoman lakini ikose komi kiy nekelen ngot komi ng'oliot kele nguno ko kitabutab mi ng'oliotab metit. Kingemengechen ko kicham kenetech eng Sabbath school kelechinech omwa ng'alekab metit. Ko ng'alek chekikimwoiwo atkinye ko amining kotokomi metit akoi rani. Tomo koistogei. Ngaro nguno Johana somok kaitab 10 kolen amu kicham Jehova ng'ony mising kot kokon werinyi nekikinegei. Ko ng'oliondonoto kotokomi metit akoi ra moistogei. Komi kiy nekekure Ingeresa memorize. Ibwat ng'oliondonoto kesoman akitestai ibwat akiker Bible akinam ng'oliondonoto akiker konyek akibwat ng'oliondonoto kunyo akimwa eng kutit, imwagei kityongon imwa ng'oliondonoto. Angot iuni tuguk imwoe, ibuchi kot imwoe, iwendi sang imwoe, iname panget imwoe, kotebi ng'oliondonoto. Yani menam ng'alek chechang. Ng'oliondonoto agenge amu kicham Jehova kotebe kabwatutikuk ng'oliondonoto koek tiendo. Ko ngoek tiendo keyote eng kebeberta nebo kundit. Komi kiy eng muguleldonyo nekekure mi kiy nekichop Jehova eng achek biik nekekure kundit, nemi kiy nekekure kasarta kure Ingeresa vacuum. Eng kabwatutikyo komi lekichop Jehova letebe inegei ako letebe tamirmiryenyi. Ingele kingeyai chito kotindoi chito kito nekure tamirmiryet, tindoi chito borto ako tindoi chito sobondo. Tuguchutok somok, tamirmiryet ko leung'at nekonin saet akicheng Jehova. Ko yutok borto ak sobondo ko nekit koname agenge. Amu borto ko konyek, itik, ikas, kutit, borto, eunek, kebeberwek tugul angot kelyek. Lakini ko sobondo ko loibu kotile oye ameche ayu kero lekacham kondang'ung. Lekeker lekakas iting'ung kole kararan kole amite sobondo. Lakini komi tamirmiryet lemamenye tamirmiryet age. Menye Jehova inegei kotindoi nafasi eng orit. Ko ngisoman ng'oliondoni eb Jehova akibwat eng kabwatutikuk akimwa eng kasarta age tugul keung'e ng'oliondonotok orititab tamirmiryetab Jehova. Konyo tamirmiryetab Jehova eng kitabutab Romanik 8 koitenyi ko 16 komwa ng'oliotab Jehova kouni. Amu yuto yekonech kenam ng'oliotab Jehova koek kebeberta nebo sobonwekyok. Konech ng'oliondoni sikobit eng sobenyo nebo kila ketindoi kamang'unet kele kikong'ololwech Jehova
meche konai kotorete Jehova kenam ngolyondoni kaso kamwa 66 kitabutab Romanik kale baorioni tamirmiriet inendet ak tamirmiriekyok kole ki lagokab Jehova. Baorioni tamirmirietab Jehova ak tamirmiriekyok neiboru kele anga kebeberi kai nekomitei nemamige nekiun Jehova eng kabwatutikyok konyone tamirmirietab Jehova akonyo konamgei ak tamirmiriekyok chekonech maket kecheng Jehova nesobei. Amu ikere chito nemasoe Jehova ako mawendi kanisa ako masikunot komitindoi tamirmiriet age nemurwon akwai korot nekwong'e biik. Tabiker chito kakobar chito ikwong'e ile angomatindoi chito chichi kabartano chito ko amu kakoistogei kaimeni tamirmiriet netindoi nyoetab kat akoistogei kimnatetab Jehova eng oritab muguleldo kong'et banyek ne borto ak sobondo komuchi kong'em anan tab koketkei chito anan kotorgei chito korotwet. Kamwoiwech ng'olyondoni kele sikenyoru sirutikab Jehova koek kabwatutikyok kokebwat ng'oliondonoto kakisoman. Angot ko mengen isoman icheng kiy neisome ilechini somanwo ako kurget agenge negei. Imuchi itaune Bible kitabutab Taunet. Mangen ale kiib boroindo isoman Bible. Kiatem ane kiasoman konyil Bible kong'ete Taunet akoi Ng'ang'utiet konyil 3. Tomo atar ameche taketigei kokeny. Kole isomandoi isomani kurgotik nekit isomani kurgotik 10 eng betut agenge. Ako ng'alechatak inam kotebe kabwatutikuk akibwat ak koek tiendo. Ko ngotestai koek tiendo konyoru boroindo letebe eng kabwatutikuk chebo orit. Ng'olyot age nebo somok nenyolu keyai iib kalamit eng biik chesire. Komekere Bible lakini kakobwa kabwatutik icheng leisire. Imuchi isele okay kitabutab Taunet agenge. Eng Taunet ko kiyai Jehova kipsengwet ak ng'weny. Ng'olyonoto agenge negei. Eng Taunet ko kiyai Jehova itau isir. Eng Taunet eng kutit age tugul ko Kiingereza anan ko Kalenjin isoman isir ng'alechatak komekere Bible. Ko ngitestai isir ng'alechatak icheng kitabut neisire eng sang kotepche kabwatutik akoeku chetepche kokonin baornatet. Ingen ile ite betut age nemakekere Bible ako makesomani kowekwech Jehova tuguk chekikaweny akikoribwech eng kabwatutikyok kebaorian eng biik alak. Ng'olyot nebo 4 yeisomani ng'olyondoneb Jehova icheng ki neu kalamit ne kikure marking pens akinde eng Bible neng'ung'et inde mstarit singte yoto kot Bible ingen ile ng'olyondoni ko kikasoman. Inde nguno lege ngono kanyalil anan ko birir anan ko tolelyo ko kaimakan inde ileji sikobit eng kabwatutikuk ingen ile kisoman ng'olyondonoto. Ng'olyot nebo 5 yesomani ng'olyondoni ites cheguk. Imuchi ing tayun yekaisoman ile tos ng'olyondoni komwoe ne age ako tos kitokyingei ne. Isir ki nekure notes chekuket. Isir eng kebeberta nekesir eng kitabut nekaisoman neisomani sirutik chetililen. Isir ing yo ile ngabwoti ng'olyondoni kouni toreto Jehova akuyo kou yekemwa kotoreto akine kotecha eng sobondonyu. Ng'olyot nebo 6 yekaisir ng'alechu isa ilechi Jehova ribwo ng'olyondoni kot kono tilyandit nemie eng inye nekeng'ololwo ak muguleldonyu nemeche kosik anan nekokosik. Isom Jehova kotoretin koribun ng'alechato. Obwoti ng'olyot nekimwa Jeiso akobo kolindet. Kikon Jeiso kalewenet kele kimi kolindet nekitindoi keswek. Kibutyi alake oret kobo taritikab kewanin akonyo kokwei. Kobutyi age ole kiyamat, kobutyi age
likimite katok kobutyoge mbaret nekikararan. Kibek yun somoku chekimi oret ak chekimi katok ak chekimi koik. Ako nekitebe mbaret ko kiseb kusop ako kitebe kasarta nekoi. Kounoto ng'oliotab Jehova yekaisoman isom kamuktoindet kotoretin ak koribun ng'oliondonoto. Ng'oliot nebo tisab, yekaisoman ng'oliondoni menamdegei iuny mwochi chito age ibibaorian ak opchei ak biik alak imwochi ile to kasoman ng'oliorani nelel ako mwoe kuni amu koinde metit imwochi chito age. Angot kurget agenge negei imwochi chichoto. Yekimwochini eng muguleldong'ung kotyoksei ng'oliondonoto kotepche ak kendoi orit amu kaitoret chito age. Yakesu mami besho neutie Jehova chinyi netindoi maket. Nyoru maket isoman sirutiet netilil. Isom tamirmirietab Jehova ne negit ako nemi yoto kotoretin kokonin kakuyet. Angataune maket nebo ng'olionyi ko ngomong makanatak kokonin kimnatet isoman ak ikilikei. Makisoman tuguchu eng kimnatenyo, kisomani kou kitabushek chun alak. Biik chekikoba sukul ko kikosoman chemistry, kosoman physics, kosoman biology amu mi testi ako meche kosir sikonyor gradit nekararan. Bible komelen kisomani amu kindoi testi. Mi iman testi chemite olin, kisomani ng'oliondoni sikotechech ako ng'ololwech Jehova akotech tilyandit eng achek eng ng'olionni kesopche. Kongoi, tos mi chi nemeche kotes ng'olio? Ngatai kiboityo nerubei. Kongoi Pastor, ak kongoi ngokwek tugul chekashondoune. Kebeberta nekibendi kemoche keker kele ngekilkilye sirutikab Jehova koekundano kaberuret konyil oeng eng achek. Kewang'une Pastor, kurget mwoe Daudi eng Zaburi 119 koitet 105 kole taitab kelyekchuk ng'oliondeng'ung ako lapkeiyetab olabune. Yekimi ng'unyuni ko kikotuny mesundoito ing'uny nekingap ketungtung'yoti. Ngap komi ki nekeimin keng'et karon ilalya angoit ng'olio nekomi mongen ale kalyochi. Kolen aal mbar, kolaal anan acha. Kole chepkonda kitikin nekokanyoru anan besen nekoit abeseni ng'o alyochini alipane ni. Ipangan tugukab kong'ung eng oret nemengen ile alyochini lakwet nematakotar sukul kou yekwabwoti, alyochini nekotoi koe maiyek, alyochini ni, imildaegei sobeng'ung. Nebo let ile ngatebe chi nebo kok anan chorwa nenyu abirchi simet anan akur chepyoset keng'alal anan atebe boiyot anan kitebe agui anan atebe mama eng olin bo gaa. Ko kaimutik choto cheikochin chito kotoisen akobirtogei. Ako kale Jehova taitab kelyekchuk ng'oliondeng'ung. Ingenyoru boroindo neking'ete tatyo keng'ololchi Jehova korok eng oretab saet. Tatyo yekaketar saet keepchi Jehova kotwek. Kikewal saet koek saet listit neileni Jehova amache aiwochu ra orochu kandaun yu ak ing'et iwe. Ingot ko saet ko ng'alalet neisome Jehova ak ing'ololchini Jehova. Ko kasomso kityo ak yekaisom Jehova ak ilechi ndoiwo ko ngomecheng'e boroindo neisise sikobit iepchi Jehova eng oretab ng'oliondet neimoche kong'ololun, eng oretab tiendo nemoche konde muguleldong'ung sityen, eng oretab simet neimuchi ibirchi chi anan ko chi nekamusin karon ak inyokomwoun kiy anan ko koi keru koskolen mutai irwotyi kiy anan kolya kochang'a ortinwek cheimuchi koboisie Jehova. Makitinye boroindo nekiepchini Jehova asikobit kondoiwech. Kitabutab Komong'u 13:21 komwoe kole akiwendat Jehova koboto ichek eng tulonchikab boldet bet ak kondochi ichek eng oret eng kemboi eng toloita nebo maat. Akibit komuch koba bet
ak kemboi ak kimoisto inendet eng tainwa boldet eng bet ak toloitab maat eng kemboi. Kam kondochin Jehova Israel kokamang'une Misri, ko kiimuch koruto bet ak koruto kemboi amu kawal Jehova maat nebele bich nebo ong'atet neyosu konde boldet neiuri ichek kou air conditioner, yani boldet ne sireget, yani urwet nabo ketit koyasta kiy nebo maat nekayosu. Kole Israel bwo oye kongoi, komuch koba bet kobune boldanatak nekituche ichek. Ako kingotoi kowalak kemboi koek koititiet nebo ong'atet nebo chepkoset netile bich, kowal Jehova boldanatak koek maat neilolonyi ichek kou maat no kilolong'e arekab ngokai sikomuch makutkut anan kwam tung'wek lagok kot kokerokis teketik. Unotok logoiwek chemiachen. Inye ak ane ko nekatokitungtung'yoti ibitebe chepyoseng'ung mutai kayakitu tuguk akoturkuben mung'aret imach ibirilen kikelechon keai anan ibirtoigei ilen kemwochi boyondoni komakase. Komwaun chotorwet age tundelen itebe kole we kero iwe kakowalak is mung'aret komoche alia imach imut chito kotini anan inomchi kotiek amu kabwatutikchok ak magutikab mugulelwekchok kowoloksei kotugul kosubkei ak oleu ngab itil kit age rani ibile kachamanum ayamoche kotuno ngelen kelechin oye chebanum oye aya acham tun kakowalak betusiek ile kakimatoe ngibilen moe kokosi lakwet agenge ko kabwatutik ak magutikab borwekyok kowoloksei. Lakini ingot kenam sirutikab Jehova kong'ololchi muguleldangung ko ngab kokonin Jehova muitaet nekit nekewoiwoin kotoi komungto akosis muguleldangung simuite kot kotekoyat Jehova oret. Kaka ngeboisie sirutikab Jehova ko netai kokonin mutyonet ak kaming'inetabkei, tatyo kokonin muitaet ak kakiletabkei. Ingot ko kiy nemoche kemuitochi kokonin imuite. Ingot ko kiy nemoche kimnotet nemanachi kwai ituitui ak ile kotemena kokonin kotesun kimnotet itestai iwe tai kot kote inyoru katerteret. Ngab mang'ololwech Jehova sait age eng oret nekikose komuchi koboisie biik, imuchi koboisie tuguk chekelen ibiyai kiy kole kome karit eng oret akoi ile kane karit ninyi telenyi takoi kakeker benki mutai ilen kip matande beek mandande beit kakipalembech korotwechu kokotoboyoktoi rabinik kele kimokoroya korotki nebo chi. Kokonin tuguk alake cheikwong'e mutai ilen kongoi Jehova amu koiwolu chotok eng oret akot nekomongen. Ko kameche amwa asole oleekundoi kaberuret sirutik chemiachen ko kakataimwa pasta ile kimuchi keboisie ortinwek chu kile eng kanetisietab sirutik. Netai ko kurget eng kurget neimuchi ilewen kurget agenge ak isoman ak iros ak itebegei ile katingdono kurgani. Nda werinyu kotos ne nekateneto, nda cheptonyu kotos ne neineto, ang'ane eng betusiekab mining'atenyu ko kitatoretito ano, ako nguno yomi kotos toretito ano, ako ngot ko mutai kawe betusiekab kolilnot ko ne nekono kurgani nyiganatet amuch aai. Iboisie kurganata agenge akisir notice chekuk koketebegei tebutik chotok. Ngot konyonjo anum ak nyokomwoo kuni aboisietoi ano kurgani sikobit awolchi, ikimitito ano kurgani, toretito ano kurgani aek nemuitoi, toretito ano kurgani aek neakiligei ak notinye nyiganatet ngot koachin aliloni. Oret agenge notok nekakemwa. Oret age imuchi iboisie kurget agenge ngokelen asoman kitabutab Zaburi 23 ak kori 23 tugul akoi mwisho. Katiker ile kurget netai, nebo aeng, nebo somok kunoto akoi ikweri akoi kobek kitabunatak. Iborye kitabunatak komugul ko kurgetab Zaburi 23 tugul.
ingole Jehova mestowandet nyu marerwogik ko kole ne. Tos nga atinye rerunoik ngeut nebo katam anan ko katam anan ko nebo tai ko ngot ko Jehova mestowot. Ko tos taimgei abirtegei, tos ale anam rogoi ibagetkei anan kole Jehova kouye inyoli artet mestowot ko nganyal Jehova akine. Ikweri kurget eng kurget akoi kole kitabut. Ngip komi ungolen akatebe kotab Jehova koigeny betusiek tugul kote asobe. Tos ami kotab Jehova anan ngap anyoru maget nekona amach awo sang atut. Iboisie kurganata tugul kokakoi kurget agenge. Amu sikeyai kunito kokewalawal. Amu ngatebena kastoikyok. Ingotiam kimnyet ak ingwek ak chego karon. Saa sita kimnyet ak ingwek ak chego. Koskolen kimnyet ak ingwek ak chego. Iame kot ko makomoche borto. Ko oret nito akot akine eng ole kikilkilyoitoi sirutikab Jehova. Ko oret agenge ko nakakamwa pasta keboisie kurget eng kurget. Oret age neimuchi iboisie ko isoman kitabut tugul kuya kamwa Zaburi 23 tugul. Oret age imuchi iboisie ile lene bukuit akobo ng'etiet. Icheng kurgotik tugul che ng'ololen ng'etiet inegei. Ko kekure topical. Neilen amache acheng ne lene bukuit akobo ng'etiet. Lene bukuit akobo neregek. Lene bukuit akobo kasetab miat. Lene bukuit akobo ni. Iwendi kong'ete taunet akoi ng'ang'utiet icheng'e ile ne kurgat neng'olole kityo neregek ichegei. Anan kasetab miat ichegei. Anan ko boiboiyet inegei. Ko ngap komi tuguk chekure dictionary anan ko Bible concordance. Ko ngometinye akonoto ko nginam bukuitab Kalenjin akisoman kurget nekesoman. Ko ngiwe yobo katikati kwenuno yo kole kokisir nguno ku nginam bukuing'ung nguno awege ku yo kawe Zaburi 23 yu kakimite. Zaburi 23 ko ngasoman nguno ngele asoman Zaburi 23 yo koitet agenge kolen yoto Jehova mestowandenyu marerwogik konoru ole mi suswek chenyolilen koitet aeng. Ko ngiro 23 notok batai kole komi kasir kole kurget netai Zaburi agenge. Zaburi 23 yoto. Ko ngoritit notok lainwek aeng chakakisir kole kokeyat bukuing'ung nebo Kalenjin. Kokasir kole tienwogikab kalosunet 34 koitet 910. Imuchi isoman kora kurget neng'olole yotok ko Zaburi 88 koitet agenge. Imuchi isoman kora Isaya 40 koitet 11. Ezekiel 33 koitet 11. Joana, Ebranik, Petro netai, aeng Petro netai, mut kotar. Keba kurget nebo aeng kokonin kurgotik alak chemi yotok kore. Ko ngiboisie kuno kurgotik chotok chekikisir ing nobo kwenyo kokonin kurgotik alak chekergei ak notok. Oret age notok nekimuchi keboisie. Ng'oliot age neimuchi iyai kora ko isoman kitabut tugul. Ile amache asoman kitabutab Jona. Ile bas ngasoman rani Jona agenge, mutai asoman Jona aeng, mutai asoman Jona 3. Isoman ikweri akoi mwisho. Sile kwataras Jona kitabutab Jona tugul. Ne kwanetkei kong'ete Jona agenge akoi mwisho. Kong'ete Luka kurget agenge akoi Levitkit. Ko ngap oret age notok neimuchi isus iboisie amitwogik alak cheonyiny. Uyo kele ngaboisie ni ko kaboisie mchelek ak magandek aweni ateshi kit age ikarangan ipkwanyinyit Bible. En biik cheingen kora kosomonso mising ko kora akot ngot ko memuchi isoman ko ngesomanun kunotok kotoretin. Imuchi icheng mochokoronik anan ko television kuyo kokemwa nekakisirun anan ko radio. Komuchi kotoretin eng ortinwek cheu chotok. Kurget agenge kora notok konde sigindet nyo ko ng'oliot nekilen study, word study. Word study ko ng'oliot nekikiboisie eng bukuit. Kuyo kamwa ale ngap keboisie kurget nemwoe kole Jehova nekanyoindet nyu, Jehova Rafa. Eng kutitab Ebraic Rafa
ko kale Jehova konyoindet chepkerichot. Ko kurgani kaboisie kutitab Ibranik nekale Rafa komnyono kurget age netinye kaboisie ng'olyon neu notok. Amu ngap kewolwe konyo kutinyo nebo Kalenjin anan ko nebo Ingeresa anan ko nebo Kiswahili, lakini ko makinai kele eng kingesire ko sirindet nekibo tai ko kiboisie kutit ngiro. Singewolu ko ngap kewolu ng'oliondonotok keboisie ng'alek chechang kewolu, lakini ngeweke ole kikisirta eng taunet eng kurget netai kikakisir eng kutitab Ibranik ko kiune. Kokonech notok kikuye ko yoto iboisie dictionary kane kakure dictionary anan ko concordance kokonin kole ng'olyondoni kakile nyoetab kat nekiityin imanda eng kayanet ko kibun kutit nebo Ibranik nelen kikile. Ngomwa Jeiso kole kakokeskei koboisie kutitab Yunanik neteren tetelestai. Tetelestai ko kakile kakokeskei. Ko ne koroi kekeskei ne? Ko kiatkinye keratin koik monjororiot ing jela kotun kaitar kekonin kartasit nemwoe kolen kaieku huru. Ngiwendi kurget kelejin ngoro barwet nebo judge ibarta barwet nebo judge kakosir kole judge otiach ibarte barwanatak kitiachin. Kokakitiache Jeiso yekingomong kimurtoiyot kole tetelestai kakobek besendo nekikimoche. Kakesirun risit nebo let ngipilipan school fees eng sukul ko ngipibarte iib sandukutab lakwet ko ngetebenen eng kurget anan iwendi dom ibikoitoi risit ile kwalipan kekonin yeirue. Ko toretin noto ikuye ile kaka ng'olyondo nekikiboisie ko kiuni. Sorunet anan ko yetunotet anan ko yetunet eng kutitab Kalenjin ko kibunu ano? Ngele kimurtoiyot ko kine taunetab ng'oliondonotok. Kimi ketit nekicham komi yenekite ketitab koimet nekikure kimurtoiyot. Ko kimurtoiyot ano koroi? Ko koyoto emeche kinetkei kele katoretitoech ano? Ndawang'une ko ebundo kaberuret ingot kewalawal konetisiet kisusip kwanyenyit bukuit. Netai koeku lapkeiyet neu boldet nekindochi lagokab Israel bet akoek maat kemboi eng kwenutab tungtung nekate tungtungyotin kembouni koek ng'oliotab Jehova neng'ololchin muguleldong'ung asikobit iner. Manoto negei yeiam amitwogik chutok kolelakitu kelek komie kolu lapkeiyetab konyekuk kotebi sumek kokororonitu mau chi nekinamnyin jelel metiet koneryo kelyek kokimekitu somoloik imuchi imande akitoret chi age. Kakai maneretet inegei nebo bortong'ung nebo tamirmiriet ako nebo aeng ko kaberuret eng chito age yekaisab ng'olyondoni ibile amwochi ng'o age ng'olyondoni. Ikere kuno ngikas radio ko ngiyaikas kit nekakwaak ilabat kap chitab kokwet ile kaikas akile kakolam kolimbo America akile kakole Arap Ruto akile kakele ngano yu kile ibimwochini chito age kole chito age kotomo akas kele kakoe kalya ibimwochi chito nin age ko ngibimwochi logoiwechu kainai kotebenen tebutik chechang kole arai tos toretito ano ng'olyondoni kaimwowo aimigei mi chi nekokoima kotep kole mi chi nekolecho lakwa nekwanyoru amache atun kole ikertoi ano une pa kanisa une ko ng'alechu kaponetkei kotoi kotech chichin ko ng'etech chichindok kolechin chindo kongoi amu kinyitoreto inget ile kingibwo ng'oliot atkinye kokoteka kabwatutikchu kokowalak atebenyu manere chi anan makereri met anan maalyo ko kimitin baornatetab chito nekikaponetkei tuwai. Ng'oliot age kokeny ko imuchi kotoretin yocheng biik chonetigei tugul kibagenge kikure Bible study notuitosi ngo koskolen ngo sait olobo sabatu saa 8 onetkei sirutik ak biik alak. Ortinwek choto tugul kotou kotechin siner eng muguleldong'ung eng atebeng'ung eng bortong'ung akotoret koner chito age tatyo koek toretet baornatetab chichotok eng inye kora itekake akotekak biik
keekitu koek kaberuret konyil oeng amu kakoberureni ako kakoberur chito age. Amache ametochi yoto ale tos or ne nekikoet sirutikab Jehova kaberuret ing inye, kaberuret ing kong'ung, kaberuret ing biikab kokweng'ung. Ako kikoekundo bichotok chekiinet anan chonetigei tugul kaberuret ing inye. Ing or ne nekikotech kong'ung, ing or ne nekikowek chito nyokotoret lakweng'ung amu kiketoret nenyi, koek mutai senge nebo lagok, koek mutai nekanyokotoret kijanayat nekimatokose cheimwoe koit nyokong'ololchi osop. Koek kaberuret chichin ing inye akiibu kaberuret ing inendet. Tos or ne nekikoek sirutikab Jehova kaberuret ing inye ak kaberuret ing biik alak? Tos mi chi netinye tebut anan ko kiy netese eng yotok? Bas, amache akochi mwalimuiyot nerubei asikobit kebe kebeberta nebo kwang'wan kasi. Karibu. Kongoi, awendi atarati itesetai akobo lesson notok ole kisomandoi Bible. Kakonetech mwalimuinik kit nebo kwang'ut. Kakenai ole kisomandoi Bible akot eng biik chemaimuchi kosoman. Komuch kotebegei chito kole ataune ano anyun kakas as ole kisomandoi Bible ini tomo ataundoi ano ngot ko komasomani kokakinetech kora ole kisomandoi. Imuch itau isoman ile ameche asom, imuch itaune amu ngot ile ameche komasomani Bible ameche atoi rani ko makoi itaune Genesis, makoi itaune taunet, makoi ko ikas kiy neimuchi kotoretin ngot ile ataune taunet. Cheng kiy neu imuch ile ameche asoman akobo Jeiso. Tos kiyai ne? Ko isoman akobo Jeiso iwe kitabutab Johanna, iwe kitabutab Marko, ko nyebitaune yotok kokonektonin itisich oldage ole isomani. Imuch akot iwe kou nguno imeche kalasunet iwe tienwogikab kalasunet kou yekamwoe Pastor Ng'etich. Imuchi isoman tienwogikab kalasunet 23 akisoman tugul. Kobit connection. Nengisoman notok ko connected to another verse. Amu imuch ile ataune ano tomo asomani Bible koeku boring ngot ko mamite akiteshi saet. Kebe kwang'wan kasi as nemwoe kolen anyiny. Ng'oliotab Jehova ko kakekerkeite kumnyat. Ko kumnyat kingen tugul kele kumnyat kwanyiny. Makiteshin sukaruk amakoi iteshi kiy age amu anyiny naturally. Ko ng'oliotab Jehova kwanyiny kou notok. Kalya sikikerkeite ng'oliotab Jehova kumnyat. Mami kiy neiteshini ng'oliotab Jehova, it's anyiny kou yeu. Ngisoman ibiyonyi akinyoru biyondo nebo tamirmiriet. Ama notok kityo, ngokaibiye kora kotoretin eng kabwatutikuk, kotoretin iyetu, kale kou ropta kora nakarobon konyu. Ikilen konyu? Konyu ng'unyut asikobit konyor amitwogik minutik chekekole. Kou notok ng'oliotab Jehova. Kale kora kosire anyinyindab ing'ony. Amu isobi sobondo akoteche kochob atebtab chito koek neititaat. Ko eng kitabutab isisomanchigei kitabutab tienwogikab kalasunoik 119 koitet 114. Kokamwa eng yoto Daudi kole anyoru naet eng kanetisioshekuk. Kobor kole ngekasit anan ngesoman akobo kanetishetab Jehova kokonech keekitu eng tamirmiriet. Keekitu eng tamirmirietab Jehova. Ngesachek akesoman ng'oliotab Jehova koleliti Jehova kabwatutikchok koek chetililen akechikitu akokonech kokon tilyanditnyo kotokchigei koek tilyanditnyo netokchingei kabwatutikab Jehova akowektech akokimitech ak tilyanditnyo Jehova. Eng nwakindo kokamwoe kole ng'oliotab Jehova kokonech biyendo. Inetech akowalech, wale sobonwekchok akenyoru kale eng yotok akicheket checheng'e anan chewenye ng'oliotab Jehova ak imanit konyoru imanda ak sobet. Ngot ko kiloitu eng Jehova kometiker kouo
magoi ta iwekchigei Jehova kora. Imuch iwekchigei Jehova ak isoman ng'oliotab Jehova, ikutu nyakisa asikokonin Jehova kakuyet ne inegei, isich tilyandit nebo orit. Ye kaisoman ng'oliotab Jehova, inyoru ikose kwanyiny. Kou chepyosana kiwendi kosile beek eng oino. Ko kingonyor ng'oliotab Jehova, ko kianyinyit ng'oliotab Jehova kot mising eng inendet kot ko matakouny. Kolabat ipkomwochi biik alak. Igere ile ndakimakwanyiny ko kitateptoi anan kometo kunotok, lakini kiit nekikakonyor komech kokochi biik alak. Kou notok akot akichek ye kakesoman ng'oliotab Jehova ak kenyoru tilyandit nekararan eng Jehova ak kenyoru walet ne inegei, ikose komite kachichet ne inegei nenyone sobeng'ung, ne ikose ile tanyor anum akine ng'oliondoni, takochi anum akine, komami kiy neipcheitoi ngometinye. Lakini ye kainyoru ak iner ng'oliotab Jehova, iipchini biik alak. Ko kamwawech ine kitabutab Isaya, mwoe ine maotiot Isaya eng Isaya 55 koitet 1 akoi 13. Kakomwa kidogo eng yotok kanetin chepkametinyu Lilian. Lakini amwa eng yotok eng nwokindo sisomanchigei eng kitabutab Isaya 55 koitet 1 ak 13. Ko kamwa eng yotok kole ikochin Jehova icheket chebwonchin inendet beek icheket cheame melel kokochin Jehova beek chemakiale. Kala ang chotok kosabi sobonwekwak, nitok koboru kole nitok koboto sobet, kokonu kora boiboiyet akonyoru nyoetab kat ak kalelitet eng sobonwekchok. Kale tochin Jehova kole icheng inendet. Ingisoman kurganatak kokurin Jehova yebit. Itach inendet konyo sobondang'ung asinyoru sobet eng inendet. Nitok ko tokset eng age tugul neame melel, nekose kole takinyor ng'oliotab Jehova, ne notok kotechin asikobit inyoru biyendo. Ma biyendo nebo amitwogik, biyendo nebo tamirmiriet, neikose kebiye, ikose kokararan bortang'ung. Amu kale kumnyat, kiam kumnyat ikose anyinyindo ne inegei newendi akoi. Kou notok ng'oliotab Jehova. Ale somech Jehova kemete ortinwekchok ak kabwatutikchok ak kelewen inendet. Makwech Jehova kesigu kemete tuguk chemakonech biyendo, chemakonech kalyet, chemakonech mieindo, chemakonech kagasetabgei. Amu ng'oliotab Jehova kebiyongdosi ak kikaskei ak kemech kepcheite, ko kale keistoegei tuguk chekerech eng yotok. Kale yasiewech Jehova kole kim ng'oliondenyi ak kosuldae makenyi. Kou ropta nekakemwa kole inyunyui ng'ony asikobit konyor minerals chepchechin chenyoru minutik. Ko eng Isaya 55 koitet 6 komwoe kolen itaban sait ne inegei neitinye ak Jehova neng'ung eng sobeng'ung. Kou ye kakomwawech kanetik chekatai, ko kisich kasarta ngo kaiker ile kararan karon nang'ete kemboi. Mi biik cheng'etos sait 9, mamuch ane ang'et sait 9. Mi biik cheng'etos sait 9 akosa akosoman ng'oliotab Jehova. Ko ngoboisie notok inyendet iboisie kasarta notok amu kembounik quiet notok. Kikoro biik kole sait notok ko kabwatutikuk kotililen, mami kiy age neimuchi konach kabwatutikuk. Ko ngot koboisie notok ilewen notok ak iker ile imeche boisie dakikainik chetya chokommuniketeni ak Jehova neng'ung. Amu ng'alalun Jehova eng kurget eng Bible atya iwechi Jehova ing'ololchi inyendet eng saet. Ko ngoboisie notok netoretin notok itestai eng notok. Ko ngo karon ya ing'ete karon iwendi kasi, amu mameche sinye neichirchireni kokeny ikochigei time ne inegei. Akale ikochi Jehova kebeberta nebo sobeng'ung amu itinye saisiek 12 eng betut. Ikochi ko sait agenge neong'ololi ak Jehova neng'ung ileni Jehova ng'ololchini kabisa kou ya omi tuwai amu kase sautikuk. Atya ale soman inyoru kakuyet kit nekesoman. Tebegei ile mwokwo Jehova eng kurgani kasoman. Ak kit nekesoman ko ne tos techin ak iketchigei kou ye kakomwawech Pastor Nyalile, iketchigei isir iros eng Bible amu notok
kiatinye Bible nekikabet ne agoi rani aimi akot Bible kial Bible age lakini tabwati Bible nekiatinye nekitai kikaros kot ko ngangany kole anan ngamwa kurget angen ale mitei kimasta nebo katam anan right ko kingobet Bible inoto agoi rani ta aimigei kot mising amu kiachame Bible inoto kot kial Bible alak lakini tomo anyoru satisfaction kou Bible nekiatinye nekitai amu kiasoman kabisa kot ko ngaker kityo kole angen ale ngayat chu komi ne ak ne so ng'alalchi Jehova akisach Jehova kokonin kakuyet ne inegei yeisomani Bible anan ng'alek chetililen chebo bukuit. Kalistaegei tugun cheimuchi komas kabwatutik kuk ak tengek. Yeicheng'e Jehova koyache imete ateboshek cheichutin iistoegei maketab Jehova sikobit kosich kasarta tamirmirietab Jehova kochutin akotechin asikobit kosich olechute ng'oliotab Jehova. At kale yai ameyai yeisomani bukuit netilil eng chokchinet amu noto makoi inyoru kiy. Kale soman imuchi isoman atyiker atibwat ile kale nenyi akot kamwae ne tos lene Jehova ko noto ko netoretin. Abwati akot kicham kasomani eng test achobegei akobo test ko kicham asomani nyekatar aker kitabut atya ale kasomane kobwone eng metit kou notok kobu ng'alekab Jehova ko isa atya yekaisoman itibwat ile tos kamwoiwo ne kurgani ne nemakwo kurgani ngotko nebo kalasunet iwe tienwokikab kalasunet akoek tiendong'ung nebo betunoto. Ngot itinye kaimutik imuch iwe amu kikere chito nekinyor kaimutik chechang ako kitienchin Jehova ko Daudi. Imuch inyoru kitabutab tienwokikab kalasunet kiakeimgei mising. Imuch isoman akile taitab kelyekchu ng'oliondeng'ung ako lapkeiyetab olabune ne ikere ile indoun Jehova akinyoru satisfaction ne ikere ile Jehova man akikochinigei Jehova at that moment in the quietness imi ole imi kityongon kobendi kabwatutikuk kipsengwet lakini yeimi komite wasetabgei anan isomani ichokchini ko yeimande komaingen ile kakesoman ne ako kane nekamabun Jehova ina eng betunoto. Kalilasu akibwat Jehova neng'ung kila betut eng tienwogik kongoi anan ko akot eng sisek akot yeisoman sinyen imuch isoman imwochi Jehova ilechi kongoi akisoman eng tuguk tugul chekenyoru akot eng sisek ibwoti tuguk chekakwaun Jehova akot iwendoti sinyen akot iuni tuguk akot ikwonye ibwoti Jehova neng'ung akot eng tienwogik kora komuchi konetin koi kanetunotok amu tugul chotok kiketungan kora kobunu Bible eng biik chemasomani ko eng tienwogik kora komuchi kokonin kakiletabgei inai Bible ak tuguk chemwoe bukuit. Kale somanetab bukuit netilil kotoretech kenai Jehova eng sobenyo aketech tilyanditnyo ak inendet. Noto lumeiwot nebo sobondab koikeny. Noto nemwoe kitabutab Johana 17:3. Kale yeityo kakesoman ko eng kitabutab ng'ang'utiet 3:20 yeityo kakesoman kewalu achek yekicheng'e inendet eng kewalwech kenyoru walunet eng sirutik yekisoman ng'alekab Jehova anan yekisoman Bible. Kale makat kesoman bukuit netilil akeweny orit kila kou yekicheng'e tuguk chebo alyet nebo barak. Kou yekicheng'e tuguk chebo alyet nebo barak mising. Mat kesoman bukuit asikobit kemach kotokchigei ng'alek chekakisoman asikosatisfyan tuguk chekimeche kotokchigei. Mat kesoman bukuit kotokchigei tuguk chekimeche kotimisan ng'oliotab Jehova. Amu makiwale ng'oliotab Jehova, tebye ng'oliotab Jehova kou yeu. Tos mi chi nemeche kotes ng'olio eng yoto? Kongoi Evelyn, kaimwoiwech akobo amune sikomit kekimit kanetisiet ak kakuyet nebo sirutik chetililen. Mi tuguk chechang chemuchi ko grindech makikuye sirutik. Korok netai ne grindech ko ng'etatet nebo borto. Ngong'etat borto komanyumnyum isoman sirutik chetililen. Tabinam Bible ilen isoman ile ikose konyo ruondo.
boisie setani oranato nebo ruondo sikobit koisten logoiwek chemiach. Ngonyo ruondo kome lazimishan meile uye kalia koroi mete kar Bible agir taban. Kotisomani kokeny ingisoman akobit ki nekanyo koimin kobwatutik iker Bible kora. Amutab kobo tuguk chemuche kobwa koisten iteseta komi konyek Bible lakini mi kabwatutik oldage. Kongemin makoi kuye ki. Akoi inyoru boroindo nemite sisek. Korong netai isom Jehova tamin miriet kokonin kimnatet. Ameche asomin kikokobit ki neagere cheng'e siko message eng somanetab sirutik chetililen. Wendi chito kanisa kogen amdoindet kwamda kityo. Yakotar amdoindet koeka manjote Bible Jumapili, Jumatatu, kunotok akoi tun Sabato. Kocheng lekikametochi Bible akinye. Matindoi boroindo nemuche kosoman. Biik chechang kokoboisie simet makoiboti biik makoiboti chito Bible. Ikere nguno bichu neranik chok koiboti chito simet amu kiko downloaden simet konde Bible yoto. Melen kaya. Lakini komakoito kokonin anyinyindo simet kosir bukuit nekesoman. Amu ngisoman bukuit ikose kabisa nekenam eut, ingele kit nekenam eut akokere konyek akitieme iyat kotepche noto kosir. Amu simet korok ikere simet amu koikere simet WhatsApp, koikere simet ngoliot age. Iboisie simonoto korok ikesomane sirutik kocheng'e sikomasin. Matketiege amdoindet inege kito nekamwa. Kito nekikinetech eng Seventh-day Adventist achek tugul ko kikikonech Jeiso an Jehova boroindo kenetkei sirutik achegen kachegen. Makitiege pastor, makitiege boiyotab kanisa, makitiege ki age tugul. Kitiege Jehova eng kanetishenyo. Notok amune kitindoi Bible. Iboroindo no isoman sirutik akibwat. Angot abing'et besho yaiker ile ng'alek chekwasoman iwe kiwanja oli akimwaate imuchi kole chito kibiyut amu kutin itestai imwa ingo imwae kurget ingo kokwonge kalia kokwonge boiyot kole chepyosani neche ng'alek ching'ololi chu korok ako mekuitos biik tuguk kimwoe mande sang kabisa cheng boroindo iwendote korok iwe lemami biik akimwaate nyiki ing'alalate nyiki ngotai katokota kasirtoi chito kole ng'ololchinkei chichi anga meng'ololi kiro biik cheng'ololchinkei sikole nga kimio akang'ololchin ng'alekchi lakini ng'ololchikei inyekei ng'alek chekoisoman kotepche ng'alechoto kotebi muguleldong'ung akonyoru tamirmirietab Jehova kokol eng orititab sobondong. Kongoi. Bas kotatesyi kora akeng'eta Lilian Mrs. Tarus. Koina oret kora age neimuche kotoretech asikobit kesoman sirutik ko keboisie kitabusiek alak. Mi kitabusiek cheimuchi isoman. Imuchi isoman kitabutab Desire of Ages. Imuchi isoman kitabutab Steps to Christ. Imuchi isoman kitabutab The Great Controversy. Kotindoi topikisiek cheimuchi ikaban inetkei kiy. Ko yeisoman iwendi lelene sirutik kokonin kurkotik kitabusiek chotok cheimuch kodirecten eng kokonin topikit fulani i-exhausten topikit notok ing'olol isomani kitabut akotokchinin sirutik. So eng oret notok isomani bukuit kote tugul iboisie kitabusiek alak chekikesir. Nyolunot kityo iker ile itinye kitabusiek chebo iman chengisoman komatokchinin komosin kitabusiek cheinetin logoiwek chemechen kobun kebeberwek anan sirik chekisir kondoindet Miriam tilil konetech akenai kele kalene sirutik iboisie kora kosubkei ak concordance keng'ololi kakamwa pastor iboisie concordance iboisie kitabusiechu kokonin isich tokyinet nebo kanetab kele inetigei ne ra kotun inetigei ne auyo
kotun inetige na uyo keegitu eng oretab sirutik chetililen. Kongoi. Kemeche Kongoi imwa kiy Lilian? Evelyn Amache Kosoro. kioteshek ale kangimwa ile anyiny ko yekaitou inetege tuguchu kotoe kolong muguleldo ak iner akochamak yani ngabisoman kurgat nekoi isuldoi koskoling anan ko saiyo anan itoret kotebenin chito tebutiet iwolu amu kesomani ipile ngap kanyinyit iman iwendi ut komutai iker as kelunetab somanet karon. Kongoi. Lilian. Kameche amwa ale Evelyn ako saishek chekakemwa 12 chitugul kekochin Jehova saishek 24 cheboto kembout. Ko eng bet saishek chotocho ngot kindaun ko rabisiek kakindayu akinye kere Jehova kokochi lagokchik tugul ilyochini saishek choto. Ko ing ole kororokto asista koeche koeku betut nerube ko koilyochi akosom Jehova kole kono kasarta kitikin neitoune matemen yani matya ikochi akot itoune ku lakwet nekitin kulwe chego chetoko yani chego tomo konyenyei bendo itoune amu ngap ile kanyikisit ruondo kalya lakini ngot kwae aindet akine mutai kora koibu kioto koibu mutai imete kotko meinekite Bible lakini ongeyai akot ndakameimuchi isom Jehova isai ile toreto Jehova akot asoman akot yani kurget agenge ko kokonin Jehova kamuget amu kakenai kele memuchi kityo mamuchi kobate kokonech Jehova tamirmiriet netilil ko yekakole Jehova mawekse buch ng'olyo nekabun kutinyu ikere ile ko kimitech kokonech mutai ing'et ako sait na ilen oye mang'ete onge ityeme kora makile ong'ete saa 9 nebo kemboi ngot koikere ile koi kakoba lagok sukul ang'ete bas kongoek sait noto nekila keekitu akekimekitu aketononse ku ketik chemause koristo akolechi akenyoru anyinyindo nakakwanyinyit namaisistoi ilechini yani ako akot biik alak ngosirtoi kelen ikere ngibun kurgetab kabanut mesirtoi amainyoru anyinyindo yani kibutulun akinye yeah. Ko keeku kabisa nebwonjin taritik ketit nebwone taritik kero taritik chong'etos karon kanyokotebe ketit mi ketit age nemabendi taritik lakini inyendet keeku ketit noto nechome biik aketebe kele kero ngot itebe anum komwoun iman lakini ngot iwe anum komwoun lembech kongoi acheket ketebe koek iamuani kit amu kingen kele tonone imanda amu cha biik checheng'e imanda kikokoromit imanda kikiburuch imanda ak lembechek komaingen ile imanda lakini kinoe yani logoekab ketit kele ketit ne kinetegei. Kongoi teshinet. Kokanyol kenai kale kibetosi ngomakinai imanda ako mi kikekonech imanda tugul mi yu. Ako ngot ko makisoman ng'olyondoni kebetosi amu itu mi kanetik chechang chemi sang yo. Kokanyol kenai bukuit kele len ne bukuit sikemwoitoi. Ko kichama achame nea akase ngin chabo maonatet ko kiabwoti ale makoi anai ameche kong'ololi chi kityo lakini kingenet ke lesson ko kioker ale imuchi isom Jehova kotoretin akokonin ng'omnotet neinegei ako kakuyet ko ngesoman bukuit akeweny orit mising akeboisie kitabushek kou yekamwae Pastor Naramaru kokonech tamirmirietab Jehova kakuyet neinegei. Akacham ole kamwaita Pastor Ng'etich kole chobo katikati biik chechang komaingen kole ng'alechu kikisir eng katikati nebo Bible komaanishani ne. Ko ongesoman kale ngisoman eng yu koborun kole kangisoman kurget age eng yu ko eng katikati yu imuchi inyorchi ano. Ko choto kora chemuchi kotoretech. Ko ngotoretech.
kifunguet koyote yani koyote koyote oldo age kora. inyoru Kale kifunguet. kitikin eng yu, ko kitikin eng yu. Yes. Ko kurgan kesoman agenge no, Eh, koyotuno kolechinin angot ngalechu inyoru eng yu. amu biik chechang Kitikin eng komengen yu, kole chu bo katikati chu komwoe kobo ne. toretin Ikisomani kabisa Bible kebe. kityo makikere chep katikati chu. Ko choto chetoretech kabisa. Ko Amen. ongesoman Bible ak kesom Jehova kotoretech, kikochi sait, kikochi kasarta ne inegei asikobit ku yekakimwa kele kikonech saishek 24 konde kekoini Jehova agenge noto eng betut ko noto netoretin kotech keeku chetekotin. Anan ko sometimes yeimuchi isoman kora ng'oliotab Jehova, imuchi iseten your tune, isaa, itien korok kotom iyat bukuit. Ko noton neibe kabwatutikuk kabisa ikochinigei Jehova itieni, nginyoru tiendo neichome mising, ko yo itieni ikochinigei Jehova kotom ing'any kurgenyi, ko ingen ikoi mising ng'oliotab Jehova yekesoman. Ko kongoi, atocho kora ngamakwok wikit nekararan nemie neindoi Jehova kotestai kosoman logoiwek chemiachen. Ak atocho kora eng wikit nerube nemwoe akobo nyikonikab saet. Oye makosa notok ngondoiwok Jehova ko ngot ko mami chi netikotinye ng'olyo koongesa. Kiptayat Jehova nesobe koigeny. Kiweku kongoi Jehova eng kasarta nekaikonech ne inegei eng betutab rani asikobit kinetkei akobo ole kisomandoi bukuit. Kingen kele Jehova nenyo kikonech ak oret ne inegei neimuchi ing'ololwech eng tamirmiriet ko kobun bukuit ne tilil. Ak ng'alalutik tugul cheimuchi kotechech, cheimuchi kocherech, cheimuchi konetech, ako cheimuchi kokaikai sobonwekchok. Kongoi Jehova nenyo amu bukuit ne tilil nekiikonech asikobit kinetegei akobo chomyeng'ung, asikesich tilyandit ne inegei Jehova nenyo. Konech melelda ne inegei nekonech asikobit kinetkei ng'olyondoni. Konech kasarta, kikonech kasarta tugul ako konech asikobit kitaban kasarta neking'ololun ak kesoman logoiwekuk Jehova nenyo asikotechech. Mami kiy nekineti eng Kiptaiyat. Kakikurin itebi kobotech eng wikini tugul, kakimongchi akoi wikit nerube kora yekibwone kinetigei kibagenge kouni. Ngwaak mieindong'ung eng tugul chekakinetkei eng betutab rani eng icheket chekakas ako eng achek kora. Ngobois tamirmirieng'ung amu kisoe ak kilosun eng kainet nebo Jeiso ne Yetindenyo. Amen. Amen. Amen.